umujyi wa Bukavu mu buryo budasubirwaho wigaruriwe n'abarwanyi ba M23 kubera ko no kugeza ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rusizi haragenzurwa na M23. Kuri Rusizi ya mbere aba barwanyi bahafashe hatabaye imirwano ikomeye, ariko ku mupaka wa Rusizi ya kabiri ho baharasaniye n'ingabo za leta FARDC, ariko naho barahafata, ndetse hari n'igisasu cyarashwe mu Rwanda, ariko igisirikare cy'u Rwanda gikoresheje ubwirinzi bwo mu kirere icyo gisasu kirazimwa. Ni nkuko byagenze Rubavu ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Ifatwa rya Bukavu ryatumye leta ya Kongo ijya ku gitutu gikomeye kubera ko yahisemo intambara, mu gihe benshi babwira abayobora iki gihugu kugirana na M23 ibiganiro. Gusa abayobozi b'iki gihugu bavuga ko batazigera baganira n'uyu mutwe kubera ko ari umutwe w'iterabwoba. Ku wa gatanu ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri ubwo yari mu nama y'umutekano ya Munich, Perezida Felix Tshisekedi yabisubiyemo ahamya ko rwose atazigera aganira na M23. Gusa inzira yahisemo yo kurwana nayo irasa n'irimo kugorana kubera ko igisirikare cya FARDC gikomeje gutakaza ibice bitandukanye bigafatwa na M23. Mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi ba M23 bari hirya cyane ya Goma, ariko ubu ngubu mu minsi 45 ishize kuva uyu mwaka wa 2025 utangiye, uyu mutwe umaze gufata imijyi ibiri ikomeye ariyo Goma na Bukavu, ndetse barimo no kugenzura ibice binini cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, ku buryo rwose umuti wa Perezida Felix Tshisekedi yanashyigikiwemo n'abafatanyabikorwa batandukanye bari mu Burundi n'ibindi bihugu byo muri SADC nka Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi uragaragara nk'urimo kwanga. Ingabo za Kongo ziri kuri icyo gitutu, ariko ntabwo arizo zonyine, ahubwo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President General Major Evariste Ndayishimiye nawe nuko. President Ndayishimiye ufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanya n'ingabo za Kongo n'abandi bafatanyabikorwa barimo Wazalendo na FDLR, mu minsi yashize yagaragaje uguhangayika gukomeye, abwira umuryango mpuzamahanga ko uko intambara imeze uyu munsi ngo ishobora kuzavamo iy'akarere kose kandi mu Rwanda ruzatera Burundi. Ndetse n'ejo bundi yateguje abaturage bo mu Kirundo ababwira ko bakwiye kwitegura ngo kubera ko umwanzi wabo ari w'u Rwanda ngo arimo arategura kubatera. President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwa X amenyesha ko ngo noneho u Rwanda rutagiteye igihugu cye. Kubera iki? Ni iki gishyira igitutu kuri Perezida w'u Burundi? Ifatwa ry'umujyi wa Bukavu risobanuye iki ku Burundi? Reka tubivugeho. Hashize iminsi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agaragaza ko igihugu cye cyiteguye kurwana n'u Rwanda kandi ngo kizarutsinda. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri ubwo yasuraga abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ni hafi y'umupaka w'u Rwanda, Perezida Ndayishimiye yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Ati mwebwe mwitegure gusa ntimugire ubwoba, bariya turaziranye. Ati mu Bugesera muraziranye. Ati kuva ku ngoma ya cyami ntabwo bigeze batunesha, ubuse nibwo badushobora. Ati mubibutse muti muzi Kirundo aho byavuye. President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwa X ko afite amakuru ku Rwanda rutagiteye Burundi. Ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, abari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi basubiza amerwe mu isaho. Ati ariko Barundi mwe maso kubera ko nta uzi umunsi w'umujura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarenze imvugo zo gutera u Rwanda akanatangira kwisuganya ngo azabishyire mu bikorwa. Nduhungirehe wari Addis Abeba mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yavuze ko ibiganiro ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo byashimangiye imyanzuro y'inama ya SADC na EAC yuko ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo ngo bigomba kuba mu maguru mashya ndetse n'intambara igahagarara. U Burundi bwashyize imbaraga hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyemeza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, banakusanya imitwe irimo FDLR na Wazalendo kugira ngo babafashe muri uwo mugambi, niko leta y'u Rwanda ivuga. Ibi byose ku basesenguzi bakurikiranira hafi by'iyi ntambara bemeza ko birema igitutu Perezida Ndayishimiye ariho kubera ko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira aho bashobora kubangamira inyungu z'u Burundi
kandi ni na ngombwa kubera ko perezida w'u Burundi nawe ngo yamaze guhinduka umwanzi weruye w'umutwe wa M23 ubwo yoherezaga ingabo muri Kongo zijya kurwanya uyu mutwe. M23 mu bice bitandukanye bya Kongo yahanganye n'intwara muheto z'u Burundi. Uyu mutwe wazivanye Masisi, Sake, Goma, Kalehe, Ihusi, Kavumu, none n'ubu Abarundi bari mu bahunze Bukavu. Muri make u Burundi ni umwanzi weruye wa M23. Biratekerezwa ko perezida w'u Burundi afite impungenge n'igishyika cyo kuba imipaka y'igihugu cye iriho M23 kubera ko Bukavu heruka kwigarurirwa n'uyu mutwe yegereye umupaka w'u Burundi. Ariko igihangayikishije kurushaho nuko uyu mutwe wa M23 waba ugiye kumanuka ukava Bukavu ukagenda wigarurira ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo ugafata n'umujyi wa Uvira. Bitekerezwa ko iki ngiki ari nacyo gihangayikishije cyane perezida Ndayishimiye kuruta ibindi, kubera ko kuva Uvira ujya Bujumbura hari ibirometero biri hagati ya 25 na 40. Aha kandi hari umupaka uhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi urakoreshwa cyane mu buhahirane bw'ibihugu byombi. Biravuga ko M23 iramutse ifashe uyu mupaka wa Uvira habihangana rikomeye n'u Burundi, kubera ko ubwo yabifunze aho u Burundi bunyuze intwaro n'abasirikare bujya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse uretse n'u Burundi n'ibihugu nka Tanzania na Afrika y'Epfo bivugwa ko bifite ingabo i Bujumbura nabyo bishobora gukoresha uwo mupaka. Ifungwa ryawo rero byaba ari inkuru mbi ku bihugu birenze u Burundi. Ifatwa ry'uyu mupaka byatuma u Burundi bujya mu kibazo cy'ubukungu gikomeye cyane, ibintu bikamera nabi kuruta uko bimeze ubu ngubu. Bitekerezwa ko noneho bitaba bikiri igitoro n'isukari byonyine byabura mu Burundi, ahubwo n'ibindi bicuruzwa bishobora kuba byaboneka bigoranye, kuko ubwo imipaka ihuza u Burundi n'ibindi bihugu yabisigaye yaba ari mike cyane. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 u Burundi bwafunze umupaka ubuhuza n'u Rwanda, aho uyu mupaka wacagaho ibicuruzwa byinshi. Nyuma yo gufunga umupaka w'u Rwanda, u Burundi bwasigaye bukoresha imipaka ibuhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Ubwo rero umupaka wa Uvira uramutse ufunzwe, haba hasigaye umupaka wa Tanzania, ku buryo byateza ikibazo cyane mu birebana n'ubuzima i Burundi. Ibi rero byose byatumye perezida Ndayishimiye ajya ku gitutu, aho bivugwa ko yahaye amabwiriza abakora mu nzego z'umutekano by'umwihariko igisirikare n'inzego z'iperereza, amabwiriza yo gufata abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamulenge. Amakuru aturuka i Bujumbura avuga ko aba banyekongo barimo gufatwa bagafungwa. Ku mbuga nkoranyambaga guhera mu mpera z'icyumweru gishize hagiye hasakazwa amashusho abaturage bivugwa ko ari abanyamulenge bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Burundi n'abandi bavuga ikinyarwanda bashorewe na polisi y'u Burundi, bikavuga ko bari bagiye guhurizwa kuri stade itaravuzwe izina. Abafatiwe mu mujyi wa Bujumbura ngo babwirwaga ko barimo gufasha u Rwanda. Maître Moïse Nyarugabo wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kabiri yandikiye perezida Ndayishimiye ibaruwa ifunguye asaba ko uburenganzira bw'abanyekongo b'impunzi baba mu Burundi bwakubaho. Abinyujije ku rubuga rwa X, uyu munyamategeko yagaragaje ko abo bantu barimo kugirirwa nabi ndetse bagafungwa bazira ubusa. Ati perezida wa Repubulika y'u Burundi mwoherereje ubu butumwa nk'uburyo bwo kukugezaho byihuse ibijyanye n'igikorwa cyateguwe cyo gufunga abanyamulenge mu buryo bwa rusange. Yagaragaje ko bamwe mu barimo gufungwa bakiriwe nk'impunzi mu myaka myinshi ishize, abandi bakirwa muri ibi bihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bikomeye, mu gihe abandi bagiye guturayo ku mpamvu zitandukanye. Nyarugabo yagarutse ku butumwa bumaze iminsi buzenguruka ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza abanyamulenge nk'abanzi, abantu babi, ndetse ko Abarundi ngo bakwiriye kwigengesera no kubikiza. Yerekana ko ari imvugo ziteye inkeke zishobora gutuma ubuzima bw'abanyamulenge bujya mu kaga. Ibi byose perezida w'u Burundi arimo kurwana nabyo byiyongeraho kunengwa n'abategetsi batandukanye bo mu Burundi ndetse n'abahoze mu butegetsi bw'u Burundi. Abarimo Frederic Bamvuginyumvira wabaye vice perezida w'u Burundi kuva mu 1998 kugera mu 2001,
uyu yanenze Perezida Ndayishimiye uherutse gusaba abarundi kwitegura intambara yabo n'u Rwanda. Mu kiganiro na Télé Renaissance, Bwana Bamvuginyumvira yavuze ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye adakwiye kubera ko iyo ibihugu bifitanye amakimbirane ngo biyakemura hifashishijwe inzira zagenwe za diplomasi. Bamvuginyumvira yagaragaje ko ubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwajyagaho ngo abarundi bari bizeye ko buzashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha, cyane cyane ingingo yo kunga abarundi bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku moko. Yasobanuye ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza na Ndayishimiye ngo bwahisemo gutandukanya abarundi, burabaryanisha, buhohotera abatavuga rumwe nabwo, bigera naho bajya mu buhungiro, abandi barafungwa. Ku ntambara yo muri Kongo, Bwana Bamvuginyumvira yagaragaje ko intambara irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara y'abanyekongo. Ati iyo ntambara muzi uko yatangiye, ni intambara y'abanyekongo ku banyekongo. Usibye M23 yemeje ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, na leta ya Kongo nayo yemeye ko uyu mujyi koko wafashwe na M23. Minisiteri ishinzwe itangazamakuru muri iki gihugu niyo yemeje ko uyu mutwe wa M23 wafashe umujyi wa Bukavu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Minisitiri ushinzwe itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta Bwana Patrick Muyaya yongeye gushinja u Rwanda, avuga ko rukomeje kwica amatwi mu kwigarurira ubutaka bwa Kongo, rwisha imyanzuro yafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye Dar es Salaam mu cyumweru kibanziriza igishize. Iri huriro rya AFC M23 ryo ryatangaje ko ryiyemeje gutabara abaturage bo mu mujyi wa Bukavu nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'umutekano muke bakorerwaga bigizwemo uruhare n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 ku rwego rwa politike, Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yafashe icyemezo nyuma y'uko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bari baratereranywe n'ihuriro ry'ingabo za leta, iz'u Burundi, iza FDLR n'indi mitwe ibyashyiraga ubuzima bwabo mu kaga. Ati kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri, ingabo zacu zari zirimo gukora uko zishoboye ngo zigarurire umutekano abaturage n'ibyabo. Ati ndetse byakozwe binakirwa neza. Ati abaturage bose batabawe. Ni igikorwa kibaye mu gihe hashize iminsi 8 muri Tanzania habereye inama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, bakemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 bakwiye kujya mu biganiro bitaziguye mu gushaka ibisubizo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri iyi nshuro AFC M23 nayo yagaragaje ko igishikamye kuri iyo ngingo y'ibiganiro mu buryo bwayo bwo kurandura umuzi w'ibibazo hakagerwa ku mahoro arambye muri Kongo. Uyu mutwe kandi wasabye imitwe ya politike n'izindi ngabo zigamije kurengera abaturage ariko zitemeranya n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubiyungaho mu rugamba rugamije impinduka mu miyoborere ya Kongo. AFC M23 kandi yakomeje ivuga ko mu gihe ingabo za Kongo n'imitwe bafatanya mu bikorwa byo kugirira nabi abaturage ba Kongo bazibukira ibyo bikorwa, ingingo yo guhagarika imirwano ngo izagerwaho ndetse n'abinzira y'amahoro arambye muri iki gihugu cya kabiri kinini muri Afurika. Uyu mutwe kandi wanarahiriye ko uzakomeza kubahiriza inshingano zawo zo gukomeza kurengera abasivile n'ibice wamaze gufata mu kwirinda ubugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Winingoma yagaragaje ko abatuye muri Bukavu barimo guhumeka umwuka wo kubohorwa. Ni ubutumwa bwacaga amarenga ku uyu mujyi wafashwe. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, abashinzwe umutekano barindaga umupaka ku ruhande rwa Kongo barahunze. M23 itangira kugenzura umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu abarwanyi ba M23 baragenzura imipaka yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriyeho n'u Rwanda kuva bafata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwa mbere, kuko abarindaga umupaka ku ruhande rwa Kongo barahunze. Ubu nta uzi igikurikiyeho, nimba bagiye gukomeza berekeza Kinshasa cyangwa niba hazabaho ibiganiro. Mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ku gice gihana imbibi n'u Burundi abanyekongo barenga 10,000 bamaze guhungira mu Burundi nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi Bwana Martin Niteretse yavuze ko benshi muri aba bahungiye mu Burundi mu minsi 3 ishize. Kuva ku itariki ya 14 kugera ku cyumweru ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri, u Burundi bwari bumaze kwakira impunzi zigera ku 10,000 ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko Niteretse yavuze. Bambuka uruzi rwa Rusizi ku ruhande rwa Cibitoke cyangwa se bagaca ku ruhande rw'umujyi wa Uvira muri Kongo. Ni umujyi uri hakurya ya Gatumba mu Burundi. Uretse ikiyaga cya Tanganyika, u Burundi na Kongo bahana imbibi z'ubutaka uhereye mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura kugera kuri Ruhwa mu ntara ya Cibitoke. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi Bwana Martin Niteretse yavuze ko abagerayo bahita bajyanwa mu nkambi z'agateganyo za Cishemere mu ntara ya Cibitoke no mu Gihanga mu ntara ya Bubanza. Gusa yavuze ko bazimurirwa mu nkambi z'impunzi ziri kure y'umupaka nko mu Rutana ndetse no mu Ruyigi mu burasirazuba bw'igihugu. Avuga ko harimo gukorwa ibikorwa byo gutandukanya abaturage basanzwe, abasivile n'abasirikare ndetse n'abafite uburwayi. Mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga hashize iminsi bivugwa ko Burundi bufite impungenge z'uko ubwo umutwe wa M23 wafashe Bukavu, ndetse bikaba bivugwa ko abarwanyi b'uyu mutwe batangiye kumanuka bagamije gufata ibice birimo ibyitwa Nyangezi ndetse na Kamanyola, ngo Burundi buri mu bwoba kubera ko iyi Kamanyola iri ku rubibi neza rw'u Burundi, ku buryo uvanga Kamanyola winjira muri Cibitoke. Ubwo bivugwa ko Burundi bufite nubwo uko ingabo zabwo ziri muri Kongo kurwanya uyu mutwe wa M23, bityo ko uyu mutwe ushobora guhungabanya Burundi uramutse ugeze hafi aho ngaho. Kuri iyi ngingo uyu muministre yongeye guhumuriza abarundi ababwira ko nta muntu n'umwe uzabatera, kandi ko niyo hari uwabitinyuka rwose ngo abarundi biteguye guhangana nawe, atuzotuvyonga tuzomuvyonga. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, yanavuze ko bimaze iminsi bivugwa by'uko ubutegetsi mu Burundi bwaba burimo guhiga abanyamulenge n'abavuga ikinyarwanda bagafungwa. Avuga ko abafatwa ari abanyamahanga batujuje ibyangombwa. M23 ifite gahunda yo kugera ku mupaka w'u Burundi. Nihagera se bizagenda bite? Mu Burundi hasanzwe hari impunzi z'abanyekongo zirenga 86,000. Minisitiri Niteretse yavuze ko hateganyijwe inama n'abafatanyabikorwa basanzwe bafasha nk'ishami rya Loni rishinzwe impunzi HCR kugira ngo habeho guteganya uburyo bwo gufasha izi impunzi nshya zirimo kwinjira. Uyu muyobozi yanahakanye amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko inzego zishinzwe umutekano zirimo gufata abanyekongo bamwe na bamwe, cyane cyane abanyamulenge, kubera inkomoko yabo. Yavuze ko niba hari abafashwe ngo byakozwe mu rwego rw'ibikorwa bisanzwe byo gusuzuma abantu badafite ibyangombwa, kandi ngo icyo gikorwa ntabwo kireba abanyekongo bonyine. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize, mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi, ubuyobozi burasa n'urimo gufata ingamba zikomeye zijyanye n'umutekano. Nko mu karere ka Tenga, nta wemerewe kujya mu nzu cyangwa se gukodesha inzu ye atabanje kubimenyesha ubuyobozi. Umuntu uvuye mu kandi karere ashaka gukodesha inzu agomba kwerekana icyangombwa cyasinyweho n'inzego z'ubuyobozi aho avuye. Ku bijyanye n'izi ngamba, Minisitiri Martin Niteretse yavuze ko bitagomba gufatwa nk'ibifitanye isano n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yasobanuye ko ahubwo izi ngamba zari zisanzwe zarateganyijwe, ariko gushyirwa mu bikorwa ngo byaratinze. Yavuze ko hashize imyaka 2 ubuyobozi bufata icyemezo cyo kuzishyira mu bikorwa hagamijwe kwimakaza umutekano w'igihugu. Yavuze ko rwose umutekano w'u Burundi ari wose. U Burundi bwohereje ingabo gufasha leta ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, harimo n'ituruka mu Burundi nka Red Tabara. Bamwe muri aba basirikare b'abarundi bari mu ntara za Kivu zombi, iy'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, aho imijyi yazo mikuru Goma na Bukavu iherutse kwigarurirwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. U Rwanda ruhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri ibyo bibazo byugarije Kongo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ihangayikishijwe no kurinda umutekano w'igihugu, mu gihe ishinja leta ya Kongo gukorana n'abarwanyi ba FDLR. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kunenga uko abanyekongo bitwara mu ntambara.
mu cyumweru gishize ubwo yari mu Kirundo ashyikiriza abaturage imfashanyo y'ibiribwa, yaravuze ati abarundi ntabwo twakwemera gupfa nk'abanyekongo bicwa nk'ihene kandi ari abagabo bafite amaso. Icyo gihe yari maburira abarundi ko u Rwanda rushobora gutera Burundi. Perezida Ndayishimiye icyo gihe yagarutse ku byo yari yavuze mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo yifurizaga umwaka mwiza abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Gusa kuri iyi nshuro asa n'uwahinduye imvugo, maze avuga ko nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda ngo abashakaga kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi bakureyo amaso. Ibi yabitangaje nyuma yo kwitabira inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Abeba muri Ethiopia mu mpera z'icyumweru gishize. Muri iyo nama abayobozi batandukanye bagiranye ibiganiro. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Bwana Ndayishimiye asa n'uwemeje ko icyo gitero atakikibona nk'icyenda kuba. Gusa yongeraho atari ko abarundi b'imitima mwame mugavye kuko nta wuzi umunsi w'igisuma. Ku ruhande rw'u Rwanda nta muyobozi n'umwe wigeze avuga ko u Rwanda ruzatera Burundi, kandi ntacyo rwigeze rusubiza kuri aya magambo ya Perezida Ndayishimiye. Tukivuga ku birebana n'abahunga, kugera ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere agace ka Kamanyola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kakandi twavuga kari neza neza ku rubibi rwa Cibitoke mu Burundi, kagenzurwaga n'abarwanyi ba Wazalendo. Umutwe wa M23 wari utarahagera ariko bikavugwa kuri hafi. Abaturage baturiye ako gace bavuga ko ubwo umutwe wa M23 winjiraga mu mujyi wa Bukavu ngo batangiye gucunaguzwa bagahura n'ibibazo bikomeye, bahitamo guhungira mu Rwanda. Gusa abagera kuri 400 binjiye ku mupaka wa Bugarama ubu bahisemo gutaha iwabo kuri uyu wa mbere mu masaha nyuma ya saa sita. Abenshi batashye ngo ni nyuma yo kumva ko ibintu bimeze neza i Bukavu. Inzego z'ibanze mu Rwanda zabafashije zibashakira imodoka zibageza ku mupaka, binjira ku mupaka wa Rusizi bajya i Bukavu. Usibye abambukiye Rusizi, hari abandi banyuze ku mupaka wa Rubavu barataha. Abandi 25 bahisemo kuguma mu Rwanda bacumbikirwa mu nkambi ya Nyarushishi mu gihe bategereje kuzataha mu minsi iri imbere. Umwe mu banyekongo basubiye iwabo yabwiye inyamakuru ati uyu munsi batubwiye ngo abashaka gutaha batahe, ati niyo mpamvu urimo kubona buri wese asubiriwe, ati umutekano wifashe neza. Witwa Adrien Mutaba we yavuze ko yageze Uvira agasanga hari intambara, akomeza yerekeza ku mupaka wa Kamanyola, ahinguka mu Rwanda baramwakira. Ati batwakiriye neza, baduha amazi yo kunywa, ati kugeza ubu twari tukiri mu Rwanda, ati ariko ndashaka kwambuka nkasubira muri Kongo, ati Kamanyola ntabwo M23 irahagera. Ati abasirikare ba FARDC barimo kurasa amasasu buri kanya nta mwanzi babonye, ahubwo barimo kwambura abantu amatelefone bakabambura amafaranga. Ati M23 ntabwo irahagera, ati kubw'Imana irahagera kubera ko bafite imbaraga. Uyu Mutaba yavuze ko akorera hitwa Kalemi, bityo ko agiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu akaharara kubera ko yumvise ko hatekanye akazakomeza nyuma. Undi mugenzi we yavuze ko amaze iminsi 3 ari muri hoteli aha Kamanyola, ati uyu munsi nibwo twambutse tunyura mu Rwanda, ati wacu nahitwa Banjia muri Bukavu. Amakuru avuga ko ubwo abarwanyi ba M23 bari bageze mu mujyi wa Bukavu ngo bakomereje urugendo rwabo mu majyepfo bagera mu bice bya Walungu. Aka ni agace kegeranye cyane na Kamanyola hafi y'umupaka w'u Burundi. Bivuga ko hari abasirikare benshi ba FARDC bahunze bava Bukavu bakanyura Kamanyola bakinjira mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. U Burundi bwihuje na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara ndetse bukomeje kongera ingabo muri uru rugamba. Hari impungenge ko ibintu bishobora gufata intera mu gihe ingabo za M23 zaba zigeze hafi n'umupaka w'u Burundi. Mu gihe ubuyobozi bw'u Burundi buvuga ko umutekano ari wose kandi nta nikiteguye kuwuhungabanya. Hari umutwe witwaje intwaro wo mu Burundi witwa FRB Abarundi wavuze ko wihuje n'uwitwa UPR ndetse n'uwitwa IPF kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuvugizi wa FRB Abarundi ni Major Mugisha Joab yasobanuye ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama yahurije imitwe y'inyeshyamba muri komine Musigati, intara ya Bubanza ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri. Major Mugisha yasobanuye ko iri huriro ryanafashe izina rishya FBL Abarundi, kandi ngo ryiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo rirwanye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD.
ati FBL abarundi irashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose ikarwanya CNDD-FDD kugira ngo ibohore igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo. Mu bibazo yasobanuye ko Burundi bufite ngo harimo ubukungu bukomeje guhungabana, harimo ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Burundi bukanifatanya n'umutwe wa FDLR mu gutegura genocide igambiriye abatutsi. Uyu mutwe niwo wigambye igitero cyagabaga ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu kwezi kwa 11 mu 2019. Iki gitero kiciwemo abasirikare 38 abarenga 100 baburirwa irengero. Icyo gihe kuri iyo tariki ya 17 y'ukwa 11 mu 2019 mu itangazo uyu mutwe wageneye abarundi ndetse n'umuryango mpuzamahanga wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero, abatangabuhamya bavuga ko cyari gikomeye cyane. Waragize umutwe wa FRB abarundi uramenyesha abarundi n'amahanga ko ari wo wateye ibirindiro byari Mabayi Marura, byariho abasirikare ba FDN 112, interahamwe 30, imbonerakure 18, ati bose hamwe bari 160. Hapfuye 38, hakomereka 4, 18 bararokotse naho ababuze ni 100. Bati ingabo zacu ziri mu gihugu hagati, niko iryo tangazo ryavugaga. Mu gusobanura impamvu z'iki gitero, uyu mutwe wavuze ko ngo babonye ko Perezida Nkurunziza wategekaga Burundi icyo gihe ndetse n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD ngo bisha amahame yose ya demokarasi abaturage b'u Burundi bakesha amasezerano ya Arusha. Uwo mutwe wavuze ko wabonye Nkurunziza yarashenye ubumwe bw'abarundi akoresheje politike y'ivangura, kutubahiriza uburenganzira bw'abantu no kwanga kwicara ku meza y'ibiganiro. Iri tangazo ryakomezaga rigira riti FRB abarundi irahamagarira abaturage bose kuyishyigikira, ibizeza kurwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza kugeza habonetse ukwibohora kuzuye. Iyi FRB abarundi icyo yavuze kandi kwari uko ngo hari ingabo za leta zabisunze muri urwo rugamba rwo gukuraho Nkurunziza. Uyu mutwe kandi waburiye imbonerakure, police, abasirikare n'abarundi kwitandukanya n'ingoma ya Nkurunziza ngo yica abaturage, bitaba ibyo ngo bakazirengera ingaruka. Ni byari muri iryo tangazo. Nyuma y'icyo gitero, wari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Major Emmanuel Gahongano yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko abarwanyi bateye u Burundi baturutse mu Rwanda. Gusa wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda icyo gihe, Olivier Nduhungire, uyu munsi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ko atari ubwa mbere u Burundi bushinja u Rwanda ibintu bidafite ishingiro. Kuri ibyo birebana no kwihuza kw'imitwe y'inyeshyamba cyangwa se amashyaka ya politike afite ibyo arwanira bimwe, AFC M23 nayo yahamagariye imitwe ya politike n'iya gisirikare iharanira kurengera abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyunga kuri uyu mutwe wa M23 mu rugamba rugamije kubohora iki gihugu, ngo bakavanaho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bumaze imyaka bwari imitsi kibi. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, rishyizwe hanze n'umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politike Bwana Lawrence Kanyuka. Ni itangazo rishyizwe hanze nyuma y'umunsi umwe iri huriro ritangaje ko ryatabaye byuzuye abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ngo bari baratereranywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni nyuma kandi y'ibikorwa byo kubohora abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, by'umwihariko mu mijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'izi ntara zombi. Muri iryo tangazo, iyi AFC M23 yavuze iti ubuyobozi bubi, igitugu, ruswa, gutonesha bamwe, kwiharira umutungo w'igihugu bikozwe n'umuryango umwe, ibyaha bitizwe umurindi n'ubutegetsi buriho, ibyibasira inyoko muntu n'amacakubiri no guheza bene igihugu bamwe ni zimwe mu mbogamizi zibangamiye amahoro n'umutekano, ubumwe bw'abaturage n'iterambere ry'igihugu. Ibyo bibazo bike muri byinshi byamunze ubutegetsi burangajwe imbere na Felix Tshisekedi ngo biri mu byatumye AFC M23 yimwe uburenganzira mu gihugu yegura intwaro nyuma y'uko inzira y'ibiganiro inaniranye. Bikaba ari nabyo birimo gutuma ihamagarira indi mitwe y'abanyekongo ifite icyerekezo nk'icyayo kuyiyungaho bagasenyera umugozi umwe. Iri huriro rirakomeza riti turahamagarira imitwe y'ingenzi mu gihugu kutwiyungaho mu rugendo rukomeje ndetse rugamije kubohora abaturage, tukabakura mu menyo y'ubutegetsi bw'imitsi kibi
burangwa n'iterabwoba kugira ngo hashyirweho ubuyobozi bwita ku baturage butabogamye, ari nako hanazahurwa igihugu. AFC M23 kandi yanasabye abanyapolitike, abaharanira imibereho myiza y'abaturage, abahunze ubutegetsi bubi bwa Kongo n'abanyekongo baba mu mahanga kudatera umugongo igihugu cyababyaye, ahubwo ko bakwiriye kuza bakunga ubumwe mu kubohora igihugu hagamijwe kongera kucyubaka. Iri huriro kandi risaba abanyekongo kwirinda ibihuha bisakazwa n'ubutegetsi bwa Kongo ngo busigaye hagati y'urupfu n'umupfumu. Kugeza ubu ibice AFC M23 yamaze gufata, ibyinshi yabishyizemo abayobozi bashya. Iri huriro rigaragaza ko rirajwe ishinga no kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri iki gihugu. Bitakunda rikemeza ko rizatuza ari uko rigeze Kinshasa rigakuraho ubutegetsi.